Kundia masira adi wetu akibeti mukola mbekuwe kezi omewa siana ziagu leo mbekuwe yeye buduga siana ziagu nani mutati ndini waume ndini waliana nomwe mundu die wazia ekasi yo ona mali yazio adio mpaka na tizi yake na mpaka ni wizi aidhe ni wizi kakazeno awezi chete yobo akwenda kilo mwene ona wewe chambete ya siana noni lakini mboya muno ndikama nede no wewe lakini uboya muno ndikama nede mboya kabisa kana noni kana ne kangai lakini ka ni zito tikangai kuweze naikao kauni kene atio kangai kangai ndwaile la wezile kwani tulatwa kuweze niwe zeti twangai na watu weze ninyele ogwene twanga idurunye na ni twanga durungai la gokuti oganga iduruo ide otuwa na ega na no wizi ngai era wizi ngai wende zikana gaire ngai na zinga ya ndingi na yule wizi ngai kaiga na balani kaiga na balani kona magozo ate magi memau mema nyadutungi ata wizi jau kana yuosa ukabetanga bisa wala wakasie yet yune kana okay according to me nundu ndikawete u bedere mundungu lakini nyeyu kinye wosa kana ukabetanga ula wakasiye ethe ula wasiye nenya ukekia ngai we kiangai nundu nakuye wa ngai uketha we ukete yu kongamia God representative nikanoka ya kana lakini kaka ngina koi kwa mundu kuona ana kwanza kitai kadia atake yeye kana kwanza yu kitaiti kai magezolea na nagu asanaona eda na moda ndio ngoto regalane ngayule nda sasa ke kwetu ndadi wata ke kwetu ukea ndukana ndo lakini kama kwa kaloteze ngai kama kaloteze ngulia ona na store eka ndo ndomwe andu ni mewe amwe omo maisha undu kwa before lakini shali nyesu niendi me support ada ngoliela wewe uitwana uitwawa baby abisa au baby abisa mwa kunetwa na mwana mwa youth vile choma picha kabisa sote mukuneno no mutu ana no kuneno nangi baby choma sote nikana ligi mwambie fresh choma mpaka sama cousins kwizindo more powerful than visa isu pisa no kulilikania baada ibana mwena uweba mukunetwe ngwanake lakini yu kuvivya visa onati zinditwa akona rizi secondary why manwa ka girlfriend ka kuvizela mona akonetwe mo hello itiwa wewe kezingitila no whether we comfortable uyona mundu ume makunetwe na kibeti chako visa yes why not but beja relax listen let me tell you visa onati issue ne issue no
kila kithugu visa ida okay kama rabia kila kithugu ne memory ila si akili na ila si ngona ne sawa visa ni yake ila visa no ona aye kana sia no mundu kuna wanoka iba ila yake ona godi sema na wale nyeni yake visa ukuna waniki we ndipo kuna ngiwa visa ila wako kuna yake no gela no ni ozi kuno abana ona YouTube na ndingwa album ya visa nye okay ona wandi ona Yesu la visa ndio no ngai visa ila ya ulilikana boyfriend na girlfriend mwa na ka ulilikana jao awelilikana jao nundu ga galauzi ayezi na iwe yeta ulilikana yake ne galobu ne yake ne eti obu nundu le obu na ga yobu ne obu ndo pete okay nienda ukonya story mbingi andu menda akwiwa iti utana mbona hii mwaina ndavye open agozi uzuni nyenyu wala wadali la onde na mondwa mwaega na wandi utale la onde na mondwa atwaega. What do you mean? Yes. Twikale twizene man. Wizene kumananara. Mboni venja sili ya maisha ni kumamanana. Sili ya maisha ni kumamanana. That is secret of life. Actually onedea kundu mwezebyu. Ananyagu. Nicho kila kitu yuko kali andike bedinde. Wena siana kendo akia ndabya ugo. Na kiyora we kiyuko toto ile ndo ka kwanzo ka ya muno kala kama kwenda tika. Ndi amana ndo toko kala ni. No we nena ata we unena kala la yuli wa mbea we kala no uyu. Ugo we utekia na jao. Nono kana kuno amana tika gwe. Wambe yokenda ka kamena. Maybe ono ko nende zaidi. Na tika ku. Ndiko tengemea. Ndo kindu kiutengemea. Ugoka joko kede mundu mwendi yake beti yake ndaye. Ewe kibeti yake ndikibeti jamwe ndabye byo aina una. Atalilo sister yake. Hamukulia sister wa ndo yangu talile. No na kembe. Kwanza naye mama baba. Amukulia ora wagweta elaki alosine ito osune wane bundije naka wana maundu ma ya unene tendunga ndunga no ambundije maundu ameku nye kulika mutani nalika na ndunga wawe winena my twins ndunga ayai unge no ambangu lo bizi na mai mano amata nizia so ukuzuna ko kumana uwo yes nyendie why live a lie nikiweka ile maisha mo bongo si ujue kweli ujipange umanela mo kuendea wengala wesi undo kala maisha mo uende hata ukabyuka yake beti juja kujana munana wewe utana mutana akitwa wewe ugali. Okay, that was then issue ne or you may mwe kana Athiani na no way. Let me tell you a guy niditwenda ngazi twezi ya mana mokamba mjanja. Let me tell you then in reality or you ona mara kalo wende akwibani yakana mwitu wende akwibaga munduzu ukwibazi kana ukwibazi na ex no edo mwe no medele no medera so nego news you know what I get me it is nego take me na your maturity na uno wakwando that truth kana kwando ukweli uzu so you imagine you eza be mwana ko kwenda utwana na ni mama za demu wake na ex ile kana tunu kokolo mtu anundu na ex niki no ni maisha uitwana wa ina ex ndia bio mubeta lakini TX ex wo
Sini ex ndo mwaye mwe. Na kwa currents. Kama ni ex mani cheki. Former. Wewe tu kadende. Ex ni kunene kurunda ndene ya marriage yako. Listen shibu yako na kibetiba bantu ex kukia. Ai to sope kalito ikala ndiko sofwe. Ulikana benda ex ngania. Boni. Agombundisa maisha maguya. Kwanza baleka la magu. Ade maisha maguya. Ndio bale ndio sio konsea live na. Damari ndugu akitonga kule ulisikia wapi wewe? Hata akaimba wete. Ati ex wa kwazi idini. Atulali akano mawete. Hao memu mataweta. Kweli? Olawe laizi kwera no. Ni mundu moka. Ni mundu moka. Ni mundu moka kelanza ni wetu ida tuinene ya chau. Ayezo tu yano kwera. Nikimukoli yake. Okwanye. Nyeyu. Mundu ala meke kite. Ndiye ndo mamana. Amado kunala meke gatende. Ai ni ona amboni nengi twayona ke ya bisi saitani chuo cha muthenya kuyoka buna tikumaanisha kwina mboni